Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silin sangpuya. Minister Pulal Ruat Kiman Voin Khan SEDP Noya Malakna Pakhat Saitol Khopui Huam Chung Zongzong Te Chatura Malakna Ahong Khozol KVK Now Paitele Now Pangin Chotha E Anmamo Ziale Khai Chin Poimo Je Inshilna Hu National Campaign on Poshan Abian and both side. SCO Summit Uzbekistan Neya Prime Minister Narendra Modi Atel US President Joe Biden chuan Ukraine ral thuam chak turin US in dollar maktadoi zero khu ral thum pedon ti apuang Minister Pulal Ruat Kiman Voin Khan SEDP noi malak na pakhat saitol khopui huam chung zongzong te thatura malak na ahong Pulal Ruat Kiman chon kumni chungzat COVID-19 thrilengin na taka anoi nuwa Land Revenue and Settlement Department ten man lak na ra muwa saitol khopui le achevel uluk taka survey bulan tan theta chu akal phungpo Mizoram ahmasaber turania wangin hun sin chiat lak takani atia Mizoram sarkarin flagship program poimo takmi puite ezon na siam le masona rabi anlo rawe theina atan socio economic development policy aduanga chu atagram thantir turin kongsang sangin malak me kani a Land Revenue and Settlement Department lampoin trade sang heng vokvulte kel vulte le adangte kalpui ve thei che lo ma se mitin na chung tin ten an ro nei zinga poimo in mun le ram an nei ang te fel fai taka chin chi aloni thein atan ma an la a man lang na kal zela saitol khopui le a chevel khothen khata ram te sarkar hnuai mumal taka chin chi ani ve thein atan hetian SCDP kaltangin malak ani don ta ani ati Pularot ke machon saitol district ba ka hian sarkarin district tharahon na thiela khozola po Land Revenue Settlement Department office an nei to a he program survey and resurvey hi atheng angin kalpui tumani ati a saitol hi amashruai tu ani a he tilian na satakin mi puita chanvo hum haldona mumal takin land record an nei pha dona alomam takzetani atia ram nei tu te chu an ram nei te cheibol thatur le ramichin chiana fel fai tak nei turina cha a he hian boina tam taklaka aveng donani ati saitol sifa ke fang rol lung le rul chom hom don ti soin khodang ero atulanga malak chuzel ani abei seyati survey and survey na hi bonel geo solution and services in thokdona in nei si pass nei lote land allotment har turte ram survey to la regularize lote sarkaram kaushanya tlomai poltaram le munmate survey ani ang Marchak state zinga lo nei lama ti thaber lo mandonga New Delhi chamek minister pusilarin sanga nimin tlai khan Union Power and Renewable Energy Minister RK Singha chu apisa komin PM Kusum Kalpui dan chungchanga Mizoram mamole harsnate athen PM Kusum Hoi Solar Water Pump Supply tura sarkar lai puin athanten sarkarin aman abituk chu atniam tia na antran dul owanga Mizoram lo nei tu ten harsan an to mek chu arang theng para sutkiana tul thu pusilarin sanga chon Union Minister hen en athena Minister chon Mizoram le Marchak state ten khatetan are thazok siamani lo chuan supplier tha mu zolo mai a om ti ashila khochak ram dang depo Mizoram state tan sarkar lai puin tho thadan chu thenom ram telaka Indiaram melan chwa dan poimo takani awangin Union Minister chu arang thiang ber Mizoram lo nei tu te harsa nei su kiang turin nge nani Union Minister puar ke singa chuan pusilarin sang rotna hi pomin PM Kusum Hoi Solar Water Pamatana red anlo duan to chu Mizoram le Marchak state dang te tan siam that ani tur thulo shila a red omsa tender changa na po muto tu vendor thok thale du silo chu sarkarin akom serang atibok PM Kusum Hoi hin lo nei tu te tan ni zung chakna mang tuipam petrol ro manani a tuna hen state engamuza ta chu sarkar lai puin athan vendor tem abun na thokin ma an la to a Mizoram tan po sarkar lai puin vendor te aron thang fil to a vendor te hian Mizoram lo nei tu te tan supply le installation an ti a hun hle to line sarkar lai puin re te siam chu Mizoram le Tlangram state then khat transportation le thil dang har sat big state atan chuan atniam ti in anti turan tu talova hetiang ani wanga Mizoram lo nei tu ten har san an to chu Mizoram sarkar lai pui alo thlen to thina sarkar lai pui chuan mani state chunga tender lo chhuah mai turin Mizoram sarkar chu ron nge a amaro chu central sarkar in rate siam chu Tlangram state tan chuan atniam lu tuka wanga vendor thahmu a har thu irrigation minister hian Union Minister hena hian a thlen ani Khozol Krishi Vigyan Kendra KVK chon Vin Khan now pailai tele no pangin chotha e an mamo ziale thai chin poimo je inshil na hun National Campaign on Poshan Abian and Tree Plantation Program and both saya heuni Khozol Child Development Project Officer Pilarem thangin man pui KVK Farmers Training Hall hun man hi KVK
Head and Senior Scientist Dr. Henry Sablorin Lenan Kai Shuaya CDPO Pilarem Thangi Chu Mishing Te Risel Atana Chotra Apoimo Zia Soin Abikin nu now pipeline Chotra an Mamo an A Hian no te lo piang tur taksa le ril rum hason zel turana sitakin kongro suani ati a khozol KVK in Chotra Poimo na in shilna le thai chin le enkol dan in zirtina hun an bo sai chulo momati thu soin poshan abian program hitluang takle tlok taka manani theinan kal khom te chu du sakna hlanani Dr. Henry Sab lalring le na point tunlai thiam na manga siam le chole thai chu sang te mishing shrisel na ta nan poimo a taksama mo ang chotha e thei turin mitinan poimo ani ati a KVK program assistant Pilar Shoi Tung in Nutri Garden ne Nutri Cereals poimo ne la tangka ne te soi bokani hun man zo hian CDPO Pilar rem thangin KVK kompana voin program polin thinga phuna he huna til anganwadi worker tele kuna thoktu te hna a thonin thai chi semchu ani bok Agricultural Technology Management Agency Atma le Mami District Agriculture Office Tangdun bot sai nin hi o zorin bin chin dan zir hona so ven khan long pol VFDC hola khana hun manani a Atma Governing Board Chairman Borsap Pulanun hona man pui Borsap chon an district chunga thadu tak zorin bin chu ezonatla ka ching turle a chin dan en kol jina konga harsana ompoa mithiam jokte ron tura kalkhom te cha in mami district chu chom dol ngai bik ani angin sarkar lai petang po a ngai sakle choi kan tumani a heng tanpuina te hi ani na ang taka man ero atulani ati a pulal biak thanga pacho deputy director NDPM focus on zorin bin chin thatna le lo nei tu te fuina thu choi bokani he huni Dr. M chin lampianga project director Atma chuan ka hruain luang pol le darla khwalo nei tu te hna zorin bin chi borsap hian asem ani Longkai district chunga zirati maso nanas longkai borsap puamol srivasta vale thopui te malakna adopt a school project kalpui tur joven khanong kra DC conference hall hon ani project hongtu puamol srivasta va cho school malle education department atanga malak thei bak pilama district administration atanga malak pui ngai thil om thin thu soin adopt a school project to school in harsan an tole an mamo te zirna ti maso nana thil tul sang sang hriat puya chin fel sakle an mamo anga kai hruaina thuron le Tranpuina pek theina na ro manani thosoya project ensin atan district administration officer 10 an kalpui photur thusoin man role bongrola ma changkana ringot ain zirna borok thale thiamna tak om theina abul thoda changa ata tola ma lak chhoni angati he project butan nan hen district administration changa official pariat DRDA project director additional DC election officer SDO Sadar SDC BDO Longklai superintendent ne SDC 10 Longklai khopui chunga zirna in primary school changa higher secondary school thenga an viltur pathum theu an thang soka heng an school khan chhuwa te hian zirna konga man son theinan zirna ina ho tulu tele education department ho tu ten thokhovin atulanga ngai event enjoy kai shuna pek ani don ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Shanghai Cooperation Organization SCO Summit Uzbekistan Samarkand ne Prime Minister Narendra Modi atel SCO Summit a hen Russian President Vladimir Putin Chinese President Xi Jinping, Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif le Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev te pontela tuntumi summit voice of Nipani na ani Prime Minister Modi zon vein khan thu soin Sri Lanka le Ukraine in dona chuan khovel mamo impact ton na har sadna siama hewang hian khovel puma kolphe thale cho ei tur thak chamna a thlengani atia SCO ram te chuan an huam chung atemi pui khosak mamo in todel turte har sana kara po nget tak le darzaw taka semzai dan kong da patulati a hemeti hloting tur chuan in kalpona thasiam le zeren taka chet vel phalangai ni atia he Prime Minister Modi chuan Indian thil siam cholama nasa taka ma son thute thalai le na thok theyan punjela wangaram chung thil siam chona lampo khovelin huanga lut pha ni tak thute India ibar thanna chu kumina za pasari point panga ni tu thute ta langa ram chunga startup singsari chongnam thu soilang bok ani Prime Minister Narendra Modi hian SCO summit kalaka hian member ram shuai tute akom don bok ani US President Joe Biden chuan Ukraine ral thuam ti chak turin US in dollar maktuduai zero khu ral thum pe don ti apuang Pentagon thu chhuadanin he tanpuina pek tur jinga hian tun lai ral thum chang kang high mobility artillery rocket system te night vision goggles claymore mines mine clearing equipment 105 mm artillery rounds le 155 mm precision guided artillery rounds te antela Ukraine in donan ma son meka anma moral thuam thate pe turin US da thopui de chuan Ukraine pui zel don ti Pentagon chona soya tranpuina sumi sepai te training le jena pek nan po manani don bok ani
Russia Ukraine aruna tangin Ukraine hen US chuan tranpuina hi dollar tula ding on som panga point pakhat hu apeto ani Chanchinthar serti topna na tlang pui Minister Pulrot Kiman Vin Khan SCDP hnuai malak na pakhat sai tual khopui huam chung zong te thatura malak na ahong khozol KVK now pai tele now pangin chotha en mamo ziale thaichin poimo ze in hril na hun National Campaign on Poshan Abhiyan an both sai SCO Summit Uzbekistan ne Prime Minister Narendra Modi atel US President Joe Biden chuan Ukraine ral thuam chak turin US in dollar makta duai zaruk hu ral thum pedon ti apuang chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani